жазам деп жетишкен жокмун. Tuvalet жууп жетишпей калдыңбы? Чыкканча жетишпейсиң. Тозого. Ya kızım emne manayın yok. Апа, мен мектепте кыздар бөлүп атышат. Emnege? Билбейт өздөрүнчө эле кемсинтип эле. Andaylar bunu öğret bana. Andaydın barına көңіл bulup bura verme. Апа, сиз да окуп жүргөндө ушундай кыздар бөлүнүштүбү? Kızlar bölünçü oğlum. Anan kaytele bari çoğulup kalışat. Orada okuganlar, жақсы okuganlar, jaman okuganlar bolup bölünüşçü ilgeridir. Kızlar çoğoyup kalganlar kızlardı ala kaçıp geçişet. Anan ata-enesi kargabasın, uvalına kalbaylı dep koy, kargap koyot dep kız balаны kargasa jaman bolot. Oşondo kızlar oturup kalçı, tıpıyıp. Жақшы жашап қалышчу. Асыр заман башка болбоду бу балам. Асыр свадьба өткөрүп атат. Илгери үйгө эле той берчү. Жакшына кайгынып бай бичелер, аксакал кишилер балдарга бата берчү.